Ababelethi babentwana ababhubhela esehlakalweni siyibanga mahluko ethaveni Enyobeni bakholelwa ekutheni ukusungula ihlangano engasebenzeli ukwenza inzuzo kuzokusiza bona badlulise ubuhlungu obusehliziyweni obatshiswa sisehlakalwisi. Muva nje uhulumende wesifunda utshela ababelethi bona abantwana babulawa simuko leso ekusimemezela ababelethi abangavumi naso. Ababelethi abanje bafunana neniluleko zomthetho ukuphikisa imiphumela le. Ingcenye yemfiso zabo abahlela ukuzifeza ngehlangano le kusebenza nalabo abasindako engozini le. Ukuncedisa into kubana ulutsha lube nendawo apho luzawuthi luye khona xa lunezinto elifuna ukuzenza, hayi into kubana ulutsha xa lungenanto yokwenza luhambe lubheke kwindawo ezifana neethavens okanye apho kuthengiswa khona iziyobisi. Kukubi kunjalo ukushiywa kwethu ngabantwana bethu kulanhlekele, kodwa ke sithanda into yokubana ngapha kobabubi kubekho into enhle ezawuvela nezawukhuthaza ii-communities. Indawo yehlangano le isekelwa nayibhodi yotshwala esifundeni. Singuliquor board sikhona sizakwazi ukusebenzisana nabo ukuncedisana nokulwisana nalengxaki yokuxhatshazwa kotywala ekuhlaleni. Ingakumbi ke ngabantu basekuhlaleni sinethemba loba abantu basekuhlaleni bazoyisupporta kakhulu izikwazi into kokuba iwenze umahluko ofanele ba sikubone kule ngxaki yokuxhatshazwa kotywala ingakumbi ngabantwana abancinci. Ababelethi baphezulu komsebenzi ukwakha nelitshe lesikhumbuzo elizaba namabizo wabo bonke abantwana abaphelele engozini le.